Ngiyabingelela sihlobo sami egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Lokubingelela ngumfundisi Mgomedulu Evangelical Church eLbulini. Ngiyamthanza Jesu lo inkosi nemsinzisi wekuphila kwami. Namhla entsambama sihlobo sami ngithanza ukuthi singakafunzi ilizwi laNkulunkulu sesike sithandaze egameni laJesu. Babe wethu lo ingcwele wena lo inkosi nemsinzisi wekuphila kwami. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu wethu lo ingcwele nisatawufunza nalivwi lakho uNkulunkulu wethu lo ingcwele ulivete Nkosi likuphila edimpilweni tethu nalamhla entsambama egameni laJesu Kristu waseNazaretha manje naphakade. Amen. Sihlobo sami namhla entsambama ngifuna ukuthi sikhulume ngeke kukhona indlela lebonakala inhle emehlweni emuntu kepha siphetho sayo kufa. Leli verse bazalwane sithola lapha encwadini yeTaga 14 verse 12. Ligama lenkosi malibongwe. Lamhla sitawukhuluma sithi ukhona indlela lebonakala ungathi ilungile emehlweni ebantu kepha kuphela kwayo ikufa. Diningi indlela bantu labahamba ngato kulomhlaba lesiphila kiwo. Bathi lamhla entsambama ngifuna ukukhuluma ukuthi kukhona indlela lelungile. Le ndlela lena lelungile nguJesu ibito layo. Ligama lenkosi malibongwe. Le ndlela lena labahamba ngayo angeke baduke. Labahamba ngale ndlela lena bahamba baphephile. Labahamba ngale ndlela lena akwenteki ukuthi kube khona lapho baduka khona, lapho baphambuka khona. Le ndlela lenguJesu libito layo. Lapha encwadini yaJohn 14 verse 6 lithi iBhayibheli mina ngindlela neliciniso nekuphila. Kusho ukuthi le ndlela lena lenguJesu mawuhamba ngayo ufike uthole kuphila, ufike uthole idirection iyakucondzisa le ndlela lenguJesu. Nalamhla sihlobo sami ngifuna kusho ukuthi uma ngabe empilweni yakho wemukele Jesu waba inkosi empilweni yakho, Jesu uyadirectana, Jesu uniketana kuphila, Jesu uniketana impilo yaphakade, Jesu uniketana inqubekela phambili, Jesu akashiyani, Jesu akaguquki, Jesu uhlala njalo ethembekile, Jesu mangabe uthethe yena, Jesu uyakuhola noma kumadima kangakanani endleleni yakho la uhamba khona. Hlobo sami ngiyati ukuthi tikhona tingcinamba lohlangabetana nato empilweni yakho usahamba usaphila. Ngenxa ngifuna ukukutshela ukuthi ikhona indlela lenguJesu lengakusita empilweni yakho esimeni sakho lokuso. UJesu kuphela lonemandla ekubamba impilo yakho. UJesu kuphela lokunemandla ekukwenta wena ufinyelele la ufise kufinyelela khona empilweni yakho. Nalamhla kusihlwa ungadibulali isihlobo sami, ukhona Jesu lokuphila, ukhona Jesu lonemandla, ukhona Jesu lo directanako, ukhona Jesu loniketana impilo lechichimako. Hlobo sami ungadibulali, hlobo sami nangu Jesu loniketana impilo lechichimako. Hlobo sami nangu Jesu lonemandla ekukucinisa nasendleleni lapho uphelelwa khona ngemandla, lapho uphelelwa khona iappetite yokumkhonda uNkulunkulu. Ukhona Jesu lonemandla. Hlobo sami mhlambe okwamemukela iJesu la ukhona khona. Ngenxa Jesu ukuphila, Jesu angakusita kulomgosi lokuwo, angakusita Jesu. Jesu lonemandla, Jesu lophilako, uyaphila nakulesikhathi nala ugcilateke khona. Jesu uyaphila nalamuhla uyakudzinga sihlobo sami ukuthi ubuyele kuye ngoba wachamuka kuye. Nalamuhla asesithandaza sihlobo sami
egameni la Jesu Kristu waseNazaretha ngiyathandaza Nkosi ukuthi usite nanguya uNkulunkulu wethu longcwele nini mandla wonke uyakudzinga wena njengaNkulunkulu wentele buhle bedumo ligama lakho manje naphakade amen.